Te lo digo muy bien, yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo comerte. Tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura. ¿Cuál sueño, parce? Vamos a darle, vamos a darle. In pravkar 2 proti 1. Ja, še je priložnost za ekipo 1, 2, 3. Da izenačijo. Prav tako pa še eno priložnost za vas, da se prijavite za streljanje penalov. In sicer ni treba, pridite kar do gola za nogometno igrišče. Tako bo lažje in sledi tam žrebanje in potem kar tekmovanje. Način življenja, te godine so prve zdaj še tvoga, so direktno položene na asfalt, je najfajn tudi izpavljati, tako verjetno zna se nekom interesi pasti na hrbet, kaj cilj pri judu se pravi, da sodnika vrši na hrbet. Prej se pravi, je judu v preteklosti, se pravi, je to bila bodina veščina, ki je rekel zagotavljala nekome preživeti. Se pravi, da na olimpijske igre zmagaš in osvojiš zlato medaljo in mi